Papasabat, kich meinisin. Wamin parpabuay with the gay, one fit ediaje congregation de pingani ko, rai sabat. Punye ve fian ko, puto to gay. Usap sire pata, ke emosiri with the gay. Kewe Nomlon High School. I have Nomlon High School, Nangaman Catholic. You began war class in Catechish, Idaidan Oru Maruari. Ecosysterica, Diagatek, Faganatora, Osugulan, Osugulagam Catholic, Catechish. You Idaidan Audingat Madimu, Mayor, Bible study and evangelical students. Emen missionary dan Raul sisiga po from idere America. Emen missionary Radois itan Rauls. Ekan menir chance ko Bible studies. Yung ami what is 50 at Bible study. Yun na yung 50 at Bible study. Warong yung ititin po raw seni. Ewe missionary. Ko buat diwa sises marau, yo ko buat ni marau. Yo, nona kieki wah so simple, very easy. Dapat tahu tong ni tolong, ina chat gugun wah tolong wah marau. Usiri ay meritan long Catholic, you have to struggle, you have to do something good. Ko buat marau. Ko buat ferret, ko buat ferrieran, ko buat ria feurisum. Yue kantong ni tolong dan ngun ko. Yo warung merek ewe missionary, wa ngami pat egis aro kaina mupak puwa napatai na chirasin ayu pwe tolong ayu pwe marawi ka warung sises na marawi. And how? Ina kapasis. Iwe sepede pun sipat kapasis. Ite ka penai kabas porau sigere arab Christ non manawom. Yesi beriatek. Kot semem non kilicho jabur non kredi fanso. Kabor mut ngani kama puchi tifun orang kabas mielet. Yemain ko samu ko pari si. Fang tamu ngun-mi-fel e bonon nam rei. E baura kabas e baura asarma non magrei. Ora kewe meinisin nam no him na ereni banko tinato ngun-mi-fel bonon nam rei. Wa claim ne amapun. Ya remen meinisin ratu fonufan ite bonon nam leir. Kilicho jabur pukich mi wewe di bam tong meinisin sen patenga di kap di orang lan. Inong kewe armastivis. Semuanya kau bayar dari segera migratnes pun ekar mas sokunai. Lepas meinisin wafis robot kenal. Kilicho jabur meidong sises wayatek. Amen. Tuan emen candugu angi ika ereni eo pepataisin ngun-mi-fel. Yue Christ aurus lan manawan. Ngan usap sire pata ngan usir bucu kacoco kakapasari dan ngun-mi-fel ngeni kich meinisin. Pun Egypt ebutong ngeni kich. Si butong at si buwewe ren met si buferi na met si zapferi. Christ may ani por ngeni non koe cakai rabue. Abasa berubuan
O, epwe tinato para ewe menchan alisi. Epwe edir orang namrer. Ogesin, may namnon. John 14. John, ngol merari, ogesin ngol moro ngol me fisu. Kami paipel am me mucha suki, iwe ubwe utiga di pamotori. Say amen when you're there. John, ngol merari, ogesin ngol moro me ngol me fisu. Okay, iwe me tapasa ra. Iwe buya tengene osam. Iwe pungani kami orang mencon alisi pungani orang nam remi faithful. Iwe gun miendet. Iwe fonufan setongeni epwangi ika resifri pungani setongeni kuna me esebat silei. Ngami misilei pungana nam remi o epon nam dalami. Ye pon watten pon biau tiangani kich seorang meinisin sipwe waiti. Meidamot sipwe waiti pon an Jesus Christ. Na me orek ko basis muzene waisi gadi. Meidamot an sises epwe fein lang tinato ngun-mi-fel. Meidamot. Ikaw wat se meri sifari na fanson sises me manawach fonufan. You born in Nam Galilee, it's in Nam Judea. It's in Nam Galilee. You born in Nam Jerusalem, it's in Nam Jericho. It's in Nam Naliwedi, you are Chakina. When you born in tinato ngun-mi-fel, Fason sipwe tongeni epwe baptize kich ngun-mi-fel. Sises happen on rich. You may not pushibwe baptize ngun-mi-fel. Itaitan fason meinisin itaitan ran. Ika may 2 feet. Sibo chaki kiyata itaitan kula. Kote epwe baptize kich ngun-mi-fel. Pusibo tongeni angayewe ruan baptize ngun-mi-fel. Ewe rakani tangani po latter rain. You got many bang in a latter rain. They might not any offense on sises epwe. Niga sisangi baptization or ruan baptizing ngun-mi-fel. Sises might not any offense on sises puerto. Nampuara de sobunoru. Porque no me fizu mayor question. Mayor recopaseis eso pola. Puarada sobunoru porque no me fizu. Mayor recopaseis era na fase chugera ier ngeni. Na fase meriga era who is able to stand. Wewen May lifit yun botong ni po mana na fanson sises puerto. Kewe chagir me baptize ngun-mi-fel. Inay butsak ngerari kami o sugilan. Puarada. Sisabuyad lani kere. Era fanson yue ngun-mi-fel epwe Rabolya sisid na ng kot ko armas meinisin. Ngun-mi-fel epwe tolong dani. Yun iman lang na fanson ewange receive fini ewe oruan baptize ngun-mi-fel. Ngapotasi ko tong ni man lang ni. Iga siyang ewe baptize ngun-mi-fel. If it's not open because story na ewe baptize me just fish. Arang lang orang men individual. Ane puting organik kot ewe baptize ngun-mi-fel. Ewe baptize. Iwan aruan ika po kich me di merim prewe ewe baptize. Iwan aruan me tori kich. Lupan sises epwe iwan aperiod kapaseis. Who is able to stand? Yemen ngun-mi-fel sises ipon nam ren
emen nom non ekwarmas hier mediku sises. Redana ngun-mi-fel non manawach sises aunu setchida. Non manawan non kewe aramas. Non e win chance sapune dengan pogesin remerani. Rayel miada sosiji yang kot kewe anek anan nom kot o kot anan nom nari yo pogitan kot afen ngeni kich ngun-mi-fel siasi de kot anan nom rech. Ngun-mi-fel esa tongeni toan pusiran ana buat torech puneto ikasih penting orang ini pengeni kich baptizing ngun-mi-fel. Ika pasangan ia baptize yang ngun-mi-fel anam rech angani kich sawe tibu Christ apal non manawach. Yo ewin chan sapune dengan fokusin ru chan ereni kich kewe ereni kich kewe kosolen mi manaw sibure joko usun sises lano fanson kuarto sibure joko usun sises sibure joko usun Christ lupa sibure baptize rene ngun-mi-fel idaitan ran iwe Christ amanaw dong kich idaitan ran usun pona fadadon bukan kilicho sopon ru bugisin ru. Iwe esopcion ngang iwa manaw na Christ amanaw dan nga. Manaw wan nom lani wa manaw renai ku ewanen kot ewa tongai o afanga manaw fanite. Idame Galatians suru waksin ruai redigit. Nawasasan pungun igai mana baptize rana ngun-mi-fel. Iwe sises amanaw dani. Ngepola fada pun isop tuni amanaw dani kera ekofanson pun Christ amanaw dani. Ia touch meinisin abasa, touch meinisin aferi Christ eferi Christ abasa. Isop tuni. Yue ora umsare bom magis fasu merika kenai laden egechak mocha sentence. And through the infilling of the Holy Spirit, Christ will live in each of us. Because of the Holy Spirit, we are like Christ. We are like Christ. Are ibu jaga rabu. We are Christ. Ngeni fonufan. Kich Christ ngeni fonufan. Kich present Christ. Kich mesin Christ. Kich own Christ. Kich awan Christ. Matouch meinisin neun Christ. Siwangan Christ angan. Yue pusin Christ pon ngayon kucang kaeo. Pone era obotoni feri maraman la besedi kei. Ekomit maraman feri. With the infilling and Holy Spirit, ngun-mi-fel number Christ amanaw lang kich. Sa tawni feri ekomaraman sises feri. Isa more ultimate touch of misme rich. Luwen Christ emanaw lang kich. Met si botong na basa ebo fish.
Ogitan isap chon kich mi ewe samana kuna Christ amana don kich. Iwe inapo tawe rabo iwe a kich Christ ngeni ferifan. Usare ai aridlis esap tam ebo jok mot. Puri mochen wam mocha pumet ebo tau merei angko tek kabas ebo lock into our consciousness. Narupuna ko armas miri ku Christ. Eko Christ amana dan manawer. Anan nomlani. Yue. Ebri usun. Met Christ yobut. Irrabo met. Rabo barobut. Met Christ yefich. Rabo barefich. Wada. Orang posisi lihat periode. Christ mo chene po anda so si ngeri samarawe. Ida idan ran anong maraw or ferifan. Emo chene po fer met touch meinisin samarawe emo chene. Yue ikaboy boyna Christ mo chene yue everybody fa ana was so then Christ anong nomla maraw. Everyone mo chene fer met ewe sam amote. Ewe sam adipiogeri. Yue sibo sugani kepin, kepvel. Sopun fake. Fake, ook is een visu, maar. Je bent daar bestaan. Je bent wapeliori, ngan am kokabas, ngeni random dan pukran nek. Je aikot, wafokon mochen feri de dipom. Ngang mi si sama farfar dan marawi. Je nou sinema ramas Christ, even nom dan marawi. The thoughts meinisin, even jet. Je gaat dat iets ramas si yes sir. Yes sir. Yes boss. Is sap mo fan epwe ereni kot pwe. Uitewit. Is sapor uitewit. Is sapor meten. Ali fetch. Is sapor uitewit. Is sapor no. Is sapor tipe marmar. Pul metat unusan marawan angeri kot. Yue. Ika sangeri kot unusan marawat. Yue. Sisok kamu chare. Ekis. Yermo ekis sibuk kamu chon. Kot senen namrech. Umuja sipwe weti. Oidamo. Epwe chakien. Kangeri kot unusang yen. Gugum ke en namrem. Kot. Esenen meni marau kot esenen namrem. Unusan sipwe. Leko. Am charpe gitu ase amugan. Oh leko. Ikatara meinisin. Epwe usun. Dan nomul manawach. Tu masa fangeri Christ. Esop manaw si wat kamoch. Corner. Si pongeri urusan. Ngameto ngami para fatamwan. Rapwe. Lubon sa filada si fitikot. Yo sa ini tutor pun riaf sa dibiong riaf meinisin sebuah serodong possible to riaf fanitan quote I agree ERI signature sangeri quote
Pasida aqui possible fitigot, né? Essa tionor o iris meriafe pusa com não kinamwe. Esse foi compu. Ara para o iris, ara para riafe. Se você encounter ali. Nang ori disi se você que o iris meriafe a miserari. Ori fenu kuam. Amerika. Você se lembra depois range. Kilicho ngeni ko pun mei amai butou ser que riafe meinisin. Amen, abu iris amen riafe. Kilicho ngeni ko. Esa boewen bua feia tu asauda. Pokich meinisin leje. Si wap cek si de sapora manawach. Ika kich mi feia tu kasi se feia. Ngayon cek mutat kich mi si de ye. You mo sang ngeni ngun-mi-fel manawach. We know God is with us. And that is the hope we have right now. The hope that God will provide, will protect, will take care of us in anything that we encounter. Pura sa tongeni epwe dikit-dikit sila. Arbumut nga dikit si riafe ang faso lang at tam. Malumang si bakot, si kratsa kot, awes. May sinawes, adaro sa nikit. Kaya tao may kina, ngayon may pan, sa-usaw nga kapapatorong lang. Isap tsak wes may kan, awes ifat. Kapatorong, kau may kan, ngayon may pan madiwit, ang kapapatorong lang. Kapapaserin, kapapariafil lang. Kapapan medekre. Inawel rape. Lupan, sa filata pa si Bafitikot, awes at signature one, sa kuriafil si Pwan. Ko I agree. Kung saan yung TV yung ay pariafil fan ito. May kay. Yun lang po kan Luke sa pangon metu sinengon. Upasu ngeri. Musalakan mengenai cinta pan mengenai suki ng puk. Ano meinisin. Yue, ngabu paritini. Ra ewen na ramas. Afekta boy bogutta. O amara kewe ni moruchera. Ako mi moruchera meinisin. Sises gutter. Ese fen gutta ko mi mara. Afen gutta kewe. Rasan namnan kini mara. Ina ache peligro kenai. Pun si wato sore yada kini sises. Sises wato sore gutta kich. Boy wage chunung lan wa fold. Net lan nerian nur kosi. Pun jam mga ramas may namlugun. Ewa ditin sip. Neun ramas. May namlugan kan. Kot mwemwen. Kot ibuangay na meinisin pa sufungan nila na yung fold. Rabotak namlugan yung neri. Yung Christ. Migukut tarin kay meinisin. Iday tanon Christ kay si meinisin. Mirong ingin Christ. Upana bukak ka. Umararong ingin Christ. Magiging Christ naman awir. Rapper yun. I was the first. I'm the worst. Ngangan payo. Sasen now. Rina rabas. On Ferina. I am the worst. I was. Nuwachocho. Kilicho nga ni ko po imig tay. Iya ko ito ikay kuno nang lani. 15 sheep. Ereni. Esa pangangaman mi fayet. Ngaman mi wisen marang na. Magkiliso ni ko puri mi tongeni. Esa tongeni kami. May fakon tongeni kami meinisin. Kich meinisin.
Ina mo tayo na po meinisin kich si mamara. Iwan mo chen po kich meinisin si buati manawach. Kwe po nom ereni kich. Tingor ngani ngun-mi-fel. Kot same po pabatay sigit ko na ngun-mi-fel. Kung sises Christ po nom preach. Fanson later rain o pungurit oruan pungurit kasi po angay ewe animerin. Puri na to na dimeri metsira meinisin wan fadan kot ko ira. Punna bulet to angay meinisin kini meinisin wan aladan. Igaimen eserimerin ewe Christ es manawdan mara. Es manawren es non nombre. Betouch meinisin ururun Christ. Ay may di ururun Christ. Betouch meinisin ururun Christ. Neun kot kuarmas meinisin rabat urununi. Rabat labalabeni. Epwe Christ manawremen miyatiwa Christ. Lamarawan. Maran fos. Ewarmas sepat eki. Ngoloran fos. Ngoloran mogitukut ngani ramas. Yue armas mi asinna mi sokro armas. Enemen ramasigan esokko seni. Kukurang sisile. Minafe. New life in Christ. When Christ are formed in us. Anong Galatians sa Purano bisingon with you. Ngun-mi-fel, ahora ko wa meinisin na manawach. Kemerau, isa pun wow mots, pun lupas ngun-mi-fel an nombrech, yue, eko wan ngun-mi-fel, apa menlon, memen ramas. Ya si betul ni kuna me iya kera wan ngun-mi-fel. Lupon Christ will take control. Ibangayan kasi. Lupon Christ ibangayan kasi bukamot. Yue, touch meinisin. Asasin. Murin nila marawat. Ngayon si basera ni osuk-osuk. Esabo ni damurin niya nga. Peace. You are sibukina ko wan ngun-mi-fel. En nom dan Galatians sabun imu wag sing from room. Wanam. Era bu romaru era ngayey. Eko wan ngun-mi-fel. Tong papa kinamay engira umemech manawach likiti tipitagisan me nemeri muchenin netipats. Eso ro chanuk meyuri kemetats. Ikina kewa sibukina manlon ewa armas sises anam nombre. Iwe papadais rene ngun-mi-fel epwe apore dan sises ko pon ngeni chon lugu usun ko angang sises a afen furry o iga ko angang mi sises mi furry ora wo furry usun chak
E ko maraman sises e bo ferry, rabuat ferry. Ne e bo pat na peseni. E to fitjin ferry maraman, ajak fish ko ne ngun-mi-fel. Iga e senam ngun-mi-fel na marawan men, e support maraman. Iga e ngun-mi-fel e bone mene marat, lupa sia, iga sia angai e bo patai sen ngun-mi-fel. Ngai si bo pasa bola, e so fan e si pangai kerai. Iwe desor ngepedar iwe sari kiti. E poi dei dan ren non taman marawa jika yang taman marawa seri kan ngeni kan urusan ngun-mi-fel bo patai siela. Usap cok mut ngeni kerai desor pelan e week. Sises ngun-mi-fel kera mo para ses. Esa puida. E bo cok sop idei dan fanso meinisin. Tori ana boleh betul. Iga kich mi tori ena fanso. Igon lagi ya wokesin nampokon matu sabun fisu wokesin remeu. Rabu esa barmas meinisin mi ko ringani samon rebani mas much. Pair caka ko mi anda sosici aron semilanda. Yo palina alin destinat sekir. Pusipan ajo sipana sosici angkot ke kabas. Angko annek touch meinisin angkot kabas sipana sosici. Yo sibotongeni ali mamaraw semuch. Sises me para pesa. Yo mewen mei e por que armas rabu kabas fani dan sises ne rasa aboni dan sises kabas rasa tolong na mun ko. Bidone por e kei sana fala kabas en ko. Irmia fala ngani armas meinisin. Ngerese alea society yang ko an ko meitarer sises pusin rabu rasa tolong na mun. Ina botas at manawan soulem sisa orang sisa public liku igangeri emen pastorika emen aramas epwe amori o kich ngeri ko de bo pusin amori manawach iwe siba manawani manamurende ruban manawan sisa siba buamen dan non kai soulem meinisin kewe meinisin yo e saram engkot e pwan dan fonufan me buanan para tangon moadu o kesine o samutsar o sug ngani para tangon moadu o kesine annam raiwe wa pol kurai men chon dang afektu senilang aurre wene menem mila bla pren yo anodling asarmara usen fonufan ina yo Holy Spirit epwe pabadaisi epwe ani meri maramas meinisin olu maramas rabu dabla ben kot dabla ben sises fonufan epwe seram pren marawir Wiri sabtenor limeng naura manawir arkabas armogetget asaram usun saram Christ. Ila seni murina na yo sapulan awarato. Ina pota sipo ajojo sipo tingor organik. Yo sam ebo babatai sigit kreno ngun-mi-fel idei dan ren. Kun Christ sebelum nombret o sibo malere fanso sakata bona ebo toto musaria fedon kewe res fonufan ngani kechigene no kerai soporon ye
Amen. We receive. It was special number and if I were daily. Rawi si sop sile sa fonufan bejen setan. Ngapa si sile oh iwe meinisin. Si cek sile renen. Ika si bunga coco dan ek kapasad demi kaya paipel. Iwe ba aiti kich si sop fonufan bejen setan. Ngika si dan ek paipel. Iwe setan. Epwe amak tu kich manawach. Si sop sile epwe wanong fonufan amak tu setan. Mayor coach ramas referimet, mayor pastor, referimet tot, ngamerir, maibun. Mesebun. Ia cagen an neni nawan, ebawanat egiet, awanat ibu-ibuan pecet, angangan pecet. Kawasan kot. Kilicho jabur, ye sopweno, ache hari lisngani kichane, raini kene. Osomuchano boy, manawren ko, ormat, ika kamuchano boy, ani manawach much, tingor ngani ngun-mi-fel, aiti da pom, kamuchano ngun-mi-fel por nampren, kilicho jabur, sayate, mangot kilicho renam harisik meinisin, kilicho renam tibetem, kangani kempuna mupolaya. Kilicho renam mwemwen fich kapal water meinisin. Pon kangani kem ye mi porita mangot. Kilicho jabur renam porita rasvesen mango bahasa rema emwenir puna poli uniti emwenirian nge touch meinisin epwe kinamoi. Yang tengah orang sises. Amen.